lam katok entertaining ting na vegun chibai tuni i program dinga hi le ya kakianga tu nungak mel hoi tang mai na mule khen khatina na thiu ka ging ta ma hi le jojo a hiya ama kha swan hoi ma maya musician a hiya tang pina drama tum se ka tu mai hopi Eros bentia drummer hilela hiya salamina hong tel thei ki ma le ama to tunia holim thei de yom manina kipa hoi sa ama to holim na sa loi na nei di wana apoimo mama khatai ile drum solo leng nei sak di he kipa hoi tu ni hono itang non pia thi chena jojo kele kipa ama sapeni na introduction mo nang le nang jojo bangle na min tak khia chi bangle thi u thoi na mo na min tak te khong le na om na kui khwa tiang chi tin gen thi diam kam ke kha zolian hinga mo I tulela mo ko ya kanu Clara Tombing to kasangam te to mo ko ya tengu nga mo I kumasa kha viketo na pas ya nga mo tulela I 24 technology sa I junior transcriptionist sa I seminal okay nang kha music non zil pan nai chi music non tu pan na sota ya I sota I kum kwa ka phaglak vela mo I Mizo band The Chosen tina na thei khadiama girl band mo I kanfa ka che chi kha on release wa ke a drum pinin kha kalung simla ma main chin waya ken le ama nu me ya ama wa ve ko nu me ya I drum khong guitar khong keyboard khong tum thei hele ke le hi thei di ke ve chi lung simon pyang in chin mo waya kanu te kya nga ngeninga muya venga ken upuya chin ka thei topa ama kyanga kha I khabang za hamjil drum lo dang la na tum thi me le I kum sa gi ka hi vela ya sia thang kyanga I keyboard tom chi kana zil khai nga ma wai lo ki le ki guitar ki zilinga a basic chau tu tum thei hi wai te basic chi thei mo Eros band atel na hi chi kha kon the ya nang kha hi Eros band khabang chi na sa le band atel na he kha ma sapin ya ama sapin ni danga chu athu pi loi lo small project mai khonga mo band cha thing chi di ya music chi kana bol hai khonga na telling ai le Eros band chu katel tengla ka athu pi de ten chi di ya ai hi le koi khonga nang na perform khata le Eros te to kha I art con chi khong mo ai ke le zanam jaka Imphal Excel Cafe chi khonga na perform nga ma adang kha hi Royal Riders te na huncha hawa uchilowa byakin khonga tangpia lapina ha mai ke special number ha mom chang kho hunzo nun chin ma SSPP chi khonga tangpia ki hel ka hi drum tum kha anuam mama ke le kalung lu na mama hi amo drum kha asiam chu hi lo hi le mi na tum changa nop to kana sai cha hoi bang hi na drum tum kha mo nang mu da ni na bang chi na sa adang to guitar bang le tum siam jek tho nei chu mo bang ta ne basic le thei tho nei na banga guitar to drum kha bang chi na sa le drum chum ke ngai dana chu mo hi cha guitar khong kha accords khong it's a setao min chin mo chin gen mai leng adang mek dan khong chom na tel hilele drum chat pin kha ken ke ngai dana u dan dana I tum the hi mo hi cha asset lom lo hilele guitar khong to chu te da athu pizo ka chi na chu hi twan lo mo hilele ke ngai dan chata chu drum pin kha keyboard hiam guitar hiam sang khonga kha kana chai thei jok de hi anop ka sak pin le ha mo khete kek chang khonga hu chu da nei gim hoi na sai le drum tum khong khen cha chu gim hoi tho hi khong on kham nyu ma chu om sin hu chi tham di mo Eros band mo no kha na benu ahoi ma mai no me ngen hi chu banga ki pol khom nei nawa ken le thupi ka sama ma banga nang mu da ni na hi da na ben ini te khen khat kha bezel cha top zel chi khonga om sek mo he kha nang mimal taka na ngai da ni na ben kha pai suak thi na dia poi mo na sak tin gen thi diam ben himim chu ama sapena
summa poimo kasamo I gig khong ini changa le apai lam ya mai ki le ki zil lam hi le summan hun tupi pen chin uchelawa kha adang ai elama chu record label chi lom ki amo le leu chan le khong nom thele chu band te kha hoi taka pai to thei zil din ka ging ta mo wai zo chemistry hoi tak nei poimo ka sa band cha ta chu mo cha ken le experience a pat ki to pi het lo chi khongom thein chin to ka ham phat dan chu eros te khong to cha ka ve kwa a flow honom mo ka tum chang wa ki bat pi I lungsim ki bat pi itu mo dan ki bat pi chi mu khong le poimo ka sa wai tham mo lak music to ki saya to no mai hai banga no hong ki sato nahi na mo banga mabana hai tana tunzo som ka hiu na chiu bang mo na tupu khen khatom ten gen thidam ken chu kanazak dana along te ki ho na khonga ai rhythmic khong to ai ning cha project nei jan de khonga ma mo hu chlo lwa chu ke chu on sap namun monwa paida man sa hi mai nang la music to ki sai na bang china pai to zel na so ma le music cha chu ken hobby dan de chma kan a hi to pa mo it's in gen mailing a society cha ta kha nek jana di khonga zat didan cha ka sanai ki amo school khong ai ke le sepna hoi tak nei chi khong hun apoi mo join ka ngai to amo ken ilele katum thei sungteng chu tum di mai music chu lam te na bang chi bang music ngai na deu in na the lam te chu itin gen maileng sot pe ka pat ki pan ta mo ila phwa da noi ke music ki pai pi da no kha aki bang denin kamwa mo en chu drum khong chau ki tum na in chin hilele accord on pai ban di ano nan pai di khong ki theimok hi cha repetition om denin chin mo hilele lam tin kha hwaya pat ki breakthrough thei la tel di hi chi ka yin ta mo adia ka khang thak te kha hai international band chi khong tampi ngai wa mo white influence apat tampi bol theom ka sa music kha anota hi cha eta tum chi bangom ai cha mo drum bang le omei bai mo le white eni na tum the nang white hoi taka upuyai nan helin chin mo ka ki zilai wa ilele tu gig khong ka ne cha gi practice sound chut ka en khol ke a le ahak sa deu khongom cha chu reference zana google kho search to mai cha tom je ina kini ini bai mo le instrument ka electronic drum khat ni ina bang achia le electronic to hai anaran te kha ken chu acoustic ma hoi sai nga mo drum le electronic chu ki bang ita a benefit to abang khat a drawback ki bang ka sa tho electronic khai ai thom ngai lo mo zak di khopa le cha tum thei le a feel omin chin drum kha acoustic ma hoi ka sa a feel lampanga mo he tham music kha tu chiang ina I khang to sim tho mo mai na koi koi le album kha khedi bang ai ke le music video khen khat mo ana kha khedi bang cha om ki phamat sam hi na mo nang mu dan ina mangai hai to sa ngai khan jok sem na de poimo hian thei ten gen dem dena ka gen da na mo I pai pi dan kha chord sa ki bangyen ki pai pi den hoi khong le ki kheng za khen lan mo guitar khong ma le kha chord tampi me kya the o ma mo asyam wa ki le le hoi na ki mulot ana ki mukhalo tel mo yai gamdang te khong ye le kha chord progression khong kha chitwa ma ka sa mo hujidan khong yai genre thak te khong ki ngai hen lan math rock chi khong nom thaka mo electronic pop chi khong le synthesizer khong bang hon popular ma mo tu nai zeka wai te khong jang ina hichin revolutionize zaklengai music pai pi dan mo ilaka khai hai concert chi khong ai kile banga to live music tum theina di platform khatam loin ka thei ke ken le mo hei ti kha bang china sai to thei le nang de dani na mo bang china hi bang
program no musician te di bang ina platform bang china om to thele na du thu sam khen khan on gen dem platform chi pen kha I charity work khong mai mai ale mo I donation bang za hiam chan de khong ning chik chika le bol thei lwa ta hi mo I a hi ke le I atang pia artist akizang zang sa te khong kha ki chalin chin I ilele venue khonga I performance slot om changa khamo I mi na thei lwa lo hilele ana music khong ana khoi zek zek chian te khong kha tam do ki zon le kha hucha all chik chika music scene kha hon thupi do din ka ging ta mo mi le tok phur din chin ben khong len tam de mai thei ma chin kamu nang la mi mal ta ka drummer nangai sang de khong om ya go panchin na thei dia ma go punching hoi citywide concert la ya Acacia te drummer pa hoi pa ngai sang mai ke hoi lotel I to nang bang le ke at mi mal ta ka han na message kha to min chin jo kha interview ve on chi mo cha on again in chin fans kha nang bang lian ngai sang hun khopom de hi chi kha kamu da na mo musician te itoi sang na de poi mo na sak khen khan nun gen thei diam ke ngai da na chu mom hai thu chat pe na kha musician te stage tu ngayom to nag le kha audience te kya nga service khat ki pya in chin ma why two way income wa mo two way wo danina audience ten kha thilan expect un chin en hoi takai perform nak le kha why I service bol di pin ki fulfill himaya mo why tani bo zo nunga I bangchi gendia fans te khong to ai ki le icha I honangai sang tu te khong to kha I ki ho lam ahak sa sim ka sa mo ke mi mala kha mi ho pi jam lo ke ya mo ilele kha hai thu chat pe na kha bang chi genia social media khong prevalent ma ka sa mo tu lai wai tung tang khong hi ke le hai bang chi gendia marketing lampang khong mo I ben te khong in manager ni wa social media tung tang khong kha it's a interaction small interaction nei leng khama I musician mi mala hi ke le ben adi khong in phatwam chit ka sa I to again banga social media khonga ei loi khak ki dem chi bang kha I chin tang piu hi mo kile ki gen set I banga no nang side bangina I bang hiam khat a hoi lo lam hiam hon gen kha bang om tali bang china hi waite deal hoi na sa le social media tung to na te bang mo ke mi malin ki gen leng criticism kha la siam lo ma ke ya mo I mi hing human condition kha I adik lo lama lag ba bai la min chin mo hai sanga kha I thil tom chicken gen leng positive outlook nei poimo ka sama ma mo criticism mi mu teng khong le kha constructive dewa mu ama I hai sanga hain chi le hai sanga I bol thei hoi zudi ka hi chan dewa lung sim puleng ma chidani tham mai mo I wai chang ina mi ma bang le isiam diwa hoi a hi le to again banga mi thil hi hiam bang hiam te kha a hoi zonga ki phat to chi bang kha I tak sa phin chin mo wai dina akwa pi mai na pan la hoi dia nang mi mal bayon dong taleng banga to dina sipna na ni bana mo atang pi na bang khong na spare time khong ana sem jela le spare time a chu mo I chi hobby dan do am bang ai lunglut zong khong na ni ya reading chi khong ma lunglut ting am ma also I movie at chi khong le lunglut ma ke ya ma anime chi khong le nan sek ke ya uchelawa chu 24/7 phadik phialina music ka ngai dan charger mo singka ka to apat kanun len tai se ka earphone bang bulgi gi nga hilale atang pe wai teng hi ka hobby bang music de ho na ngai khat je music ha atang pia indie chi khong ma azo ya alternative 90s la ya the Smiths chi te khong Lana Del Rey chi te khong ma chan do hi ka ngai atang pia kha ei loi
waya 90s 80s 90s khonga ai music he rock music ti hong lut tung in wine khan convention chin musician tam tak te bang kha kham thea anaki puk tam zo mo wai jaka nulet pa tam tak bang le musician hi di kha ata tiu de hollo mo wai bang hi na nang la na banga wai to ki sai na ngai dan wa na nu le na pa te na hon support ya so kwanten kanun chu hon muangin ka thea mo I drugs khong ma mo bol janwa I hon muang ka sa mo hai tu cheta lele hai tu chet pena kha ngai tu te theja ka gi nut kha I notion diklo khat I pwagi geo kha drugs khong abol changwa mo lenon hia mai ke hendrix te hia mina bol changwa kha creativity hon pot dan de ni mu wa mo ilele ke ngai dana chu ai art to artist to drug kha ki associate khalo ka sa mo artist pena hinchin why sanga kha te khena dia Springsteen bang Angus Young bang drugs khong khoi het lo we chu lele lenon te khong to asyam danu ki bang ve ma why ja ka kha I drugs to I music pen kha ki zom ka sa khol ke artist ha ki depend na hi ami maloki kinga mo ya ki pa hoya ai na drum tumbang le ngai hia ku thoi mo ona ai hia I holim na atop na dina he muna mo ai bangana fans te hina nangon ngai sang tu bana he entu te kyang na gen utom lai bang bang non gen thiam entu te kha drum khong ai ke music lunglun mama ano mule mo music kizil ha kum nei lo hi mo aneu pena patalian pen tan ha kizil thegi ge hi ilunglu ta I passionate ku kaltaka kizil gi ge le ha lampiom na tela hi chi ka genu ta mo ken kum kwa paisa yai mizo ben khata pat inspiration kana lagdana yai video hi mai ke yai palianina midang a interview te khong mo ya pat inspiration na lagu chi konde sak to now nu jo ina hon gen ithea music sin dikha akum tom lo akum tam lo chi omlo isina ilunglu nagle hi thei lo ding omlo hi chi kha ding ma mai tuna ama kha drum tum sakti hiya drum solo inga hediole
unau nu jojo to I holim nau le to drum solo ane I hating hun sak dinga drum tu masiam dan imui ni thei chada drum mi chi kha khut tigel bana he tigel ape ka zat kim ngai hi manina atum kha mai lo khata hi manina he banga drum tum siam nu mei he bang nei hi manina I suang ma hi chi kha tuina lam ka tok tung to na yet thi he teng hi dinga ngai na hona et sak tu te kya ki pa thu gen komin I program wi he teng hun sak di ki pa ke